The Hakha Times ni nang kut kanin tlai than ha tuzan Thawngchimnak mi hi Hakha zan lai sumilam pali tiang kan thai kho tok thong arak sin ha lai Hakha generation zin ha ni CDM atwa mi na mun ma a rian asok tu na ra rin pek nak antwa CDM atwa mi na lai rol tu iral ring CDM atwa mi na mun ma a rian sok tu iral ring in kan hak ti lai ti in SAC ni so mi pol iral ringu ning chang lau in mi fir SAC he fir khwa akhang mi iral ringu ti in chatar iput in ralrin pek nak anlang tar mi chu Hakha campaign for justice Facebook chumhaya anlang tar ral tuk training kai mi tangkwa siang hak cha raifan zot nak in anun nak aliam mai thila peng BEHS no one a tangkwa achong liu mi ring mo thu chu occasional hai kwaral tuk nak achon nak huna raifan zot nak in anun nak aliam akum khwa chu anghak chari na in thil thalau do ngam in thil dik atan mi asi hilam azo ding a thim mi hi ahar kau na in rampi that nak dinga hilam hi a thim mi asi tia meithila shanghak chabu in pakhat ni achim alonja jun nikulani thum leo zong a SAC phuni phungrel nak chang zanga lepanga in taza choi I tlai ding nol chwa mi idiot kitar phu lasak thiam remun anun nak arak liam vetia the erawati ni alangtar SAC ral kaple BGF anma le anma an ikap minung kul thum ranglau an thi occasional hai kwalio KNU brigade no 5 mun ma a KNDO he akap mi SAC ral kaple anma le tang BGF chu anma le anma tu an ikap I minung pukul ranglau an thi tia KNDO ni an than occasional hai kwa zana amboi pakhatel in minung kul le thum shrong an thi SAC ral kaple anma le tang BGF an ikap swal I ruak chu apong kautia KNDO ral kap pakhat ni achim occasional hai li in lai sarikar ka dau nak leu zonga SAC ral kap minung parade an rak thi beltia khetit media ni alangtar SAC ral kap ni Hakha a zer khat chunghren mi moto parade thantlang laya an chok chang occasional kul chinram kul Hakha khwa a SAC ral kap ni zer khat chung an hren mi moto parade chu occasional hai kwa zan lai sanga thantlang khwa laya an chok chang tia kan thai atu bantuk in hren mi moto pol hi Mandalay lai in arakai mi moto ngan panhi le manlong pakhat an si chun kalemiu in arakai mi moto ngan mi palipina thantlang in thil lak nak a akal mi moto pakhat he andi lak moto parade an si tia kan thai Mandalay lai le kalemiu lai in arakai mi moto paruk chu aidin aphor mi kalhai ni ngai longte an sinha pakhat chu manlong asi tharing khwalaya akal ding asi tia moto khaltu pakhat ni the Hakha Times achim deu sepeng a piu so thi shrei tu an tha Mandalay ram then jau sepeng dalan lian pi piu so thi shrei tu u emin mong chu occasional hai kwa zana namin an so tha an tha mi pa hi jau se khwa a CDM atwa mi na le SAC du lau nak alang tar tu pol thong pek tlai tar le thi phai tu asipina SAC phuni ral tuk chon tar mi phu a shrei tu jong asi hi pa hi jau sepeng jipin chi khwa mi asi piu so thepol aral tuk training avachim na I atlun lai thammol ponga namin an so tha tia mizimani atel makwairam thena PDF sakhan SAC ral kapni anlak shremnam anlak chi occasional makwairam then yazachu peng mau alai khwa a unmun khormi PDF sakhan chu SAC ral kapni anlak I shremnam jong anlak chi tia thai asi anma minung chu antlai khon halau kuser mi maithal pol maithar sarnak theory pol le anthil pon kaden tiban tuk anlak tia khwami ni anchim kan hu lai zer chung a yazachu khwa zungki fon electric zong le palek sakhan tiban tuk a bom apuak I khwami zai mazat zong tha anrak tong tia people media ni alangtar Myanmar dollar MYD timi digital tangkathar cryptocurrency achwak atu nol ngai nak chutu SAC phu tangka tuning atlai khautu Myanmar dollar timi cryptocurrency digital tangka achwak I cryptocurrency timi chu online tangka kwa choi man nak longa man mi asi tia torel tu nhani an than Myanmar rama apakhat nak big digital tangka chu atu hi man ram an thok I an zwar pa chang phone
Myanmar dollar chu thongni kumgul lekum khat March thla rong khan torrel sham thok mi asi SAC phule Central Bank ni tlai khip kho loading in kan rak izwam mi asi SAC ralboi ni du pau tong tham kho loading kan du I an kut in mizapi kut chunga chan kan du chu cha a atu Myanmar dollar hi kan rak torrel mi asi tia torrel tu ni an chim MYD hi tangka thlenna kongjong a chajin kan chha kho lai I tangka azwar le achok tining in MYD man atum le akai a velai atu hi chajin an pek ninga US dollar pakhat a MYD somthum le pani siding in exchange a chun chajin an pek tia thai ase hi MYD tolrel tu nhani MYD 100 billion in an itim to I chu chung a zatuak somnga le panga chu Myanmar mi sinna aphan lai I zatuak kul langa chu NUG chawza le zatuak pukul chu volunteer phusina aphan lai tia DVP ni atel Only Funds Company ni nupa swal na khe ape tlai mi zukle mui chopol an platform in an hlon lai Social media platform pakhat asimi Only Fun Company ni an platform chong a nupa swal na khe ape tlai mi zukle mui chol velte chu ara lai mi October thla thok in kham ase changlai tia company dron vaw ngai tu ni agochnal hai khwa a Reuters News sina an chim Only Fun hi kumthong hi le kumhlai ruka englang rama an rakdir mi asi amhang tu tam deuh hi nupa swal na khe ape tlai mi thla naka an man mi social media asi tu chun tiang a Only Fun platform amhang tu minung noi zale som thum tiang an phan Only Fun Company ni hin streaming platform thar asimi OFTV temi athar atwa I hi chunga ngandam nak rol chumchon nak he ape tlai mi chepawle hla te ban tukpol thla kho asitia an than hi Only Fun platform hi COVID-19 zotnak ni valai pi aden hnuwa online in mizapi a hip khomi min thang hnani an fan na sina an thil to mi zuar nak a an man na mi cheu khachu hi Only Funds bak hin min deu in akong an man I ni fatin an man ding tangka le an ngun khoi pek ding tangka kol naka amhang mi an Valai pumpi huap in lasak min thang asimi kardibi thaika le zukchol thla nak lai a director asimi bela trong tepol hi Only Funds akong amang vemi an sitia Reuters News le Bloomberg's Business Week ni an langtar tu zan da Hakha Times kan Thawngchimnak hi hivialin kan rakmol ri lai angai tu nan di lak chunga kanilom COVID-19 right halawlak in se ralkut in se nan zate himbom chu shamu